Spremio sam se za izlazak, popio sam bocu vina. Ovo je zadnja čaša, živjeli. Sad čekam Uber da dođe po mene i onda pićem do outbunkera. Ovo tu je najjači lik ikad. Znači, pazi, ti Igor Jadane, znači kad ti snimi svoj vege ručak, meni je to najhod stvar ikada. Znači, ti si Hvala, ono... Boros, hvala. Znači ono, ja kad napriš tofu, tvoj tofu, najhod stvar ikada. To je jedini dobar tofu, a? Di si Rope legenda? Rope legenda. Ne, Igi je legenda. Rope legenda. Ovoliko o tome da ne izlazim do 5. mjeseca. Evo ga gol! Samo sparkling water, brate! Pijte vodu ljudi, samo voda, brate! Shout out Jamnica! Izlazak, gotov. Bilo je dosta dobro. Nisam potrošio previše para, jedno 30 eura i cool. Ono, niš posebno, ali nije ni loš. I evo nas na putu prema Zaboku, tu je Čale i iza je Maša, ali je u mraku. Koliko je ovo gužva pogleda? Maša? Šta je? Možeš pozdraviti moj vlog? Ne. Pozdravi. Neću. Lolo, cringe Maša. Cringe. Ja krijem. Cringe Maša. Evo nas, sad smo u Lidlu. Ovdje Baby Yoda i tata. I tata jodla, ona od sreće. Ljudi, pišite je ova kapa dobra, ako vam se sviđa sutra dođem i kupim ju. Za maškare. 100 lajkova na ovom videu i kupujemo kapu.